Jambo tena na Bwana Yesu asifiwe. Jioni njema. Nilikuwa nataka kusema tu, mtu anaweza kukuchukia lakini hawezi kubadilisha mpango wa Mungu juu yako. Mtu anaweza kukusemea maovu lakini hawezi kubadilisha mpango wa Mungu juu yako. Mtu anaweza kutaka kufanya yote yenyewe anataka lakini hawezi kubadilisha mpango wa Mungu juu yako. Niko na mfano ya mtu banamuita Daudi. Biblia inasema kwamba Daudi alipakaliwa mafuta kuwa kama vile mfalme, na Sauli alimfuata kumtafuta kumuua usiku na mchana, lakini alishindwa na kuweza kumwangamiza. Ni kusema kwamba gisi Mungu anakuwaka na kenye Mungu alisema na kenye Mungu alipanga ndio kile kile kitakuwa tu ndani ya maisha yako. Neno yenyewe Daudi anasema katika Psalm 139 verset 16. Biblia inasema pale kwamba kabla bado sijaumbika Mungu linijua, na siku zangu za kuishi ziliandikwa katika kitabu chako cha uzima kabla bado sijazaliwa. Ni kusema tunaishi selo mpango wa Mungu. Hatukwaki tunaishi juu sie peke tunataka, tunaishi juu Mungu anataka. Tunaishi juu Mungu anataka. Biblia inasema tunaishi juu Mungu anataka. Na yote yenyewe tunaweza kuwa tunaipitia juu Mungu alitakaka ikuwe gisi tuko. Biblia inaendelea kusema katika kitabu cha Isaia chapitre 46 verset 10. Biblia inasema pale, nikitangaza toka mwisho yaliyo mwanzo, na nikitangaza tangia ya kale kabla bado haijafika. Ni kusema kwamba kabla hatuyafika gisi tuko, tuliko juu Mungu alikuwa kalishapanga. Tuko tunaishi juu Mungu alipanga. Lakini sasa masemi ya watu hawezi kutubadilisha, wala maneno ya watu hawezi kutubadilisha. Kenye Mungu alitaka tutakuwa tu. Biblia inatupatia mfano ya mtu banamuita nani, Joseph. Biblia inasema juu ya Joseph ba propre bandugu yake propre balianza kumpiganisha. Na Biblia inasema kwamba aliwahi kulota ndoto, bandugu yake aliwahi kulota ndoto, na ndoto yenyewe alilota ilikuwa ni kuona nini? Miganda yeye inafungiwa inamuinamia. Jua na mwezi na nyota hivi na hivi 12 kama 10 binampigia magoti. Lakini ni nini? Biblia, wewe utatutawala, wewe hivi na hivi, muda mashiko, siku mfulani. Anakuya tumutuje. Anakuya tumfanye hivi. Anakuya ni nini ilikia kufikia. Biblia inaendelea kusema kwamba wakati yenyewe walimfunga bakamuzisha, kumbe kule kwenye banamuzisha ndio beko nenda kumpeleka ku destination, beko nenda kumpeleka ku ile yenyewe Mungu alipanga. Sasa kule ndio kwenye atainuliwa. Lakini kabla bado afike pale, alipita kwanza mshida, alipita mshida mkubwa, akaingia mu prison. Aliteseka masiku na masiku, kila mtu anajua maisha ya prison. Lakini wakati yenyewe mpango wa Mungu ilifikia, sasa mpango wa Mungu ilifikia, si alitoka na ile ndoto yenyewe iliyotaka ikatimia. Ni kusema kwamba mtu anaweza kufanya benye anataka, lakini hawezi kubadilisha plan ya Mungu. Tanto mtu anaweza kusema acha mimi nimchukie, wala kumbe ile yenyewe anakuchukia na wewe reagir, ni juu reagir ufike mu destination yako, wewe hauwezi kujua. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana niko natafuta kusema, hata kama wakati yenyewe mtu anaweza kuwa anakusema wewe usitaki kufuatana na vile vyote, Biblia iko na neno fulani na kwa inatuonya mu chapitre 43 verset 18 ya kitabu cha Isaia. Biblia inasema pale ya kusema kwamba pale Biblia inaenda inaonya kusema msikumbuke maneno ya kwanza, wala msifikiri maneno ya zamani, hapana. Lakini mimi nafurahia Apotre Paulo naye kule mbele kitabu cha Filipi sura 3 mstari wake wa 13. Biblia pale vile inasemaka kwamba mimi nikisahau ya zamani, lakini nikifikiri maneno ya mbele. Ni kusema kwamba wewe fikiri tu ya mbele, na wakati uko nafikiri ya mbele utakuwa na imani, na ukikuwa na imani utakuwa tu na tumaini, na ukikuwa na tumaini sharti tu neno yote itafikia yenye Mungu alipanga, kwa sababu kwa mtu wa imani na ile yenye Mungu alipanga juu yako sharti tu itatimia. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya moyo wako, Biblia inasema katika kitabu cha Proverbe chapitre 19 verset 21. Biblia inasema ndani ya moyo wa mtu kuna kuwaka ila nyingi, kuna kuwaka mafikiri nyingi, kuna kuwaka maproje mingi. Lakini ile yote Biblia inaendelea kusema kama mpango wa Mungu tu ndio unakuwa inaenda natimia. Bwana Yesu asifiwe. Ni kusema kwamba yote yenyewe unaweza kuwa unapanga kama vile mwanadamu, nifanyie hivi, nifanye hivi juu ya maisha. Ile yote unaweza kuwa uko nawaza kama vile mtu, lakini ujue kama Mungu uko na mpango juu yako. Na ile mpango ya Mungu ndio tu itatimia. Juu Biblia inasema mkitabu cha Isaia chapitre 14 verset 27. Biblia inaendaka inasema pale, kama mkono wa Mungu ukinyoshwa, nani mwenyewe anaweza kuikunja? Na wazo ya Mungu ikuwa ni nani mwenyewe anaweza kubadilisha? Hakuna. Ni kusema tunaishi juu Mungu anataka, tunaishi selon plan ya Mungu. Sagisi tu David alisema kule mbele. Biblia inasema David akasema katika ile Psalm 139 verset 16. Biblia inasema kwamba kabla bado sijazaliwa, kabla bado sijaumbika, Mungu linijua na siku yangu ya kuishi kaandikwa katika kitabu chako. Ni kusema kwamba tunakuwa tunaishi selon plan ya Mungu, hatuishi selon mpango wa mtu, hapana.
Hatuishi selon plan ya watu, tunaishi selon plan ya Mungu. Na kama unaweza kuwa mtu mwenye uko na influence, unaweza kuwa mtu mwenye uko na watu, unaweza kuwa mtu kusimama mbele ya watu, ni kusema unasimama tu juu Mungu alitakaka juu kuwe pale. Na wewe unaweza kuwa na mpango, unaweza kuwa na project, unasema mimi niko na plan fulani niko nayo. Ujue kama ile plan yenyewe uko nayo ni plan yako, lakini ujue kama Mungu nyuma ile plan, Mungu uko mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe neno niko natafuta kusema pale, masemi ya watu inakuwa ni njia kupitisha mwepreve. Kadiri gisi 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13 inaendaka inasema juu ya nini ya kiwango kia jaribu. Jaribu huwezi kufikia isipokuwa Mungu alijua nini niveau ya imani yako. Ndio maana kuna kitu kile kinafikiaka kenye Mungu ajui hapa. Kabla kitu kufikia Mungu anakuwa alishajua. Sasa yenyewe nakuwa pale ni nini? Ni wewe kubakia kusamu na kuchunguza na kudiscerner na kuangalia eske yenyewe kwa nafika inaweza kuwa ni preve au hapana. Juu na hakuna shida yenyewe inaweza kubakia. Kama kuna kuwaka bonde na kuna kuwaka milima, ni kusema kwamba maisha yote tunakuwa tunaishi njoo kisi na kuwaka ni Mungu njoo anajua tu. Mwenyewe aliwahi kuongoza Yesu Kristo katika jangwani ni roho wa Mungu. Njoo ajaribiwe na shetani nyuma kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Ni kusema kwamba kisi tunakuwa tunaishi selo mpango wa Mungu. Sasa masemi ya watu haiwezi kurudisha nyuma. Masemi ya watu haiwezi kukudekuraje hapa. Masemi ya watu haiwezi kubadilisha kitu. Mtu atasema tu na atalala. Lakini mpango wa Mungu ile yenyewe Mungu alipanga haitalala. Juu ni neno yake Biblia inasema Mungu anaheshimia ahadi alisema, Mungu anaheshimia neno alisema kushinda nini? Kushinda jina yake. Ni kusema kwamba jina ya mtu iko katika act. Bile wenyewe huko nenda unafanya raison pour laquelle inakuwa mzuri sana. Tengeneza relation na watu. Mtu anaweza kuwa anakuongelea kibaya, wewe usiongelee vibaya lako, wewe uko unatenda tu mema. Anakufanyia vya mbaya, wewe uko unamwongelea mema. Kadiri gisi Biblia inatuonesha mchapitre 20 verset 22 kitabu ya Proverbe. Biblia inasema usiwe mtu wa kujilipishia mabaya, ndio Biblia inasema pale. Ukue kama gisi Biblia inasema kule kuchapitre 12 ya Rome verset 19 jusqu'à 21. Biblia pale vile inaendaka inazungumza ya kwamba wewe usilipe mabaya mabaya, lakini ulipe mabaya kumema. Ni kusema wakati unatenda mema, ndio Biblia inasema pale, kwa sababu wakati wewe unatenda mema huko nenda unatilia mtu makala ya nini ya moto kukichwa. Na kama huko nenda unamtilia makala ya moto kukichwa, ni kusema kwamba ile kisasi haitakuwa kwako, inakuwa ni ya Mungu. Mungu ni mwema na wewe ulitenda mema. Wakati mtu anafanya kibaya, Mungu ndio atadili naye. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe yote yenyewe tunaweza kuwa tunapitia ni selon gisi Mungu anataka. Mimi nilipenda sana mchapitre 16 ya kitabu ya de Samuel. Biblia inasema nini? Biblia inasema mtu wa nyumba ya Sauli akakia kuona David. Akakia kumwona David akamwambia wewe mtu wa damu, wakati yenyewe David yuko anakimbia mtoto wake wanamuita Absalom. Biblia inasema hivi, mtu wa nyumba ya Sauli akakia anaanza kumtukana na kumpiga majiwe, kumtupia majiwe, anamwambia wewe mtu wa nyumba, wewe muuaji, mtu wa damu, leo unakimbia, leo huko wapi? Lakini Biblia inasema hivi, soda wa Daudi akasema niruhusu niende nimuue. Biblia inasema nini pale? Biblia inasema Daudi akasema umwache ule mtu, hawezi kusema isipokuwa Mungu anamruhusu. Mtoto wangu mie peke anataka damu yangu. Kefu ule mtu wa Benjamin. Ule mtu hawezi kunitukana mimi kama kuruhusiwa na Mungu. Na ndio maana niko natafuta kusema hivi, jaribu inaweza kufikia mtu, Mungu anajua kufatana na niveau nyingi kwamo. Lakini ninasema kwamba wazo maovu ya mtu anaweza kukuchukia, haiwezi kubadilisha lengo wala mpango wa Mungu kwa juu ya maisha yako. Barikiwe na jioni njema.